بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين لو بيتي أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أمم برمضان هذا كوريك مجندني هذا بتوجه نمجا نبي صلى الله عليه وسلم جارهم إكي موضوع توجا إكي موضوع توجا إكي فانو جارهم ಬಾರದುಗೆ ಸ್ವಾವ ಬೈ ಅದಬುತ ಇಗತುಂ ಪೆಟ್ಟುಮ ಗೊತುಂ ಆಗೊಮ್ಮೆನ್ ಮೀತಾಗ ದಿಕುರು ಕುಫವಾನ ಸಲಾಂ ಕುಂ ಗಾದಬ ಅದಿ ಮಿಹಿಂಗೊಸ್ ಈಜಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ ನ್ಯೋತಿ ಅಮ ಮೇಕಮ ಗುಳೆ ಮೊಹಮ್ಮ ಮೌಹೆ ನೇಗಿಂ ಗೊಸ್ಫಾ ಆಗೊಮ್ಮೆನ್ ನಮ್ ಮಿಯದು ನ್ಯೋತಿ ವುದು ಆಗುಳೆ ಅದಬುತ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ekale gafano wudu kurabu mattaka tedu odan ifikam ga awana nuata wudu kurabuma ekale gafano benoji kam ga awana ma kurabba kandattakin ebebe wudu ge teren himine bay kandatta egotum ekale gafano argumenna mi adabuta dasqad deba fa ebebe riveti adabuta ke lobeti akhunne ema argumen balalat kam ga awana ma marabba or adabuta ke ekale gafano wudu a gule gotum argumenna bayan kod deba fa ebebe ekale efanuge farapun agummen waradu hadis takaddimu kuriga wuduge ayatan agummen balalama hinga Allah subhanahu wa ta'ala kiketo bayan ko fawani ekalanga wahyi kurabba fawani ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn em Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuka mi bayan kurabani wuduge gunawanta ya ayyuhalladhina amanu ay imam jamistakunne idha qumtum ila as-salati tamamihum namaz tadwajjukum gawana ma faghsilu wujuhakum tamamihum ge munta dunnashe wa aydiyakum ila al-marafiq adi tamamihum ge atta ulamotta hamya dunnashe wamsahu bi ru'usikum den domuge wahaka genisfa Allah subhanahu wa ta'ala anekami bayan kurabani ehin halaten wata ehin gotigge wahaka wamsahu bi ru'usikum tebami hunge boluga nuata botauga fem foheshe e fauga anekkas bayan kurabani kurin dekki wahakata wa arjulakum ila al-ka'bayn tebami hunge fata detami katta hamaya donnashe ehe ma'lum men mi ayatuge teriya fiinala yaruga Allah subhanahu wa ta'ala kamen ebayen waki gotuga bayan kofa ei boluge wahaka ehin gunamantam donnan ishara kuru mufahuga boluga femfomuge wahaka mi ayatuga bayan kofa mani komme gaslobe takhunna awman balala mahinga mi fahuga wuduge sabum Allah subhanahu wa ta'ala awman deba fawa bay fadlu tanwata wuduge maakam uteriya bay kantata ema hadis tabuga asfa ebade wuduwa samalukan nudene mu'mina kumenwi ade hama ehme wuduge sabum dua kiyafikamuga awanama agummennan suwarugege dorkurtam ulueginda kamuga khabarois libigin asfa ebabe agummen tafsiluko fahum adi e hadis takam balayatu masaykura inshallah ema furtama kamakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam garihum adabu tawge terega wudu kuram feshuma nuata wudu kuram feshuma kurim bismikiyum mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihum baridu asfa kame imam at-tirmidhi rahimahullah kale gafan riwaka fa hadith gawani an sa'id bin zaid قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه wudu ennoe Allah subhanahu wa ta'ala dhikru nukura miha kamane ki wudu kuran feshmo kurin Allah subhanahu wa ta'ala ke dhikru nukura kam gawanama emiha ka wudu ennoebe ennamas ilmu erim mi hadithun agommenna bayan kodeva fa bayan koddakum ebawe jumhur ilmu midalwa gotuga bismikiyum wudu kuran feshmo kuriga bismikiyumaki واجب انه اي نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث تکبر سومن بالالن بجے ایگو تو من حدیث تا کلت کم گوانا ما ایگے مچ بورے جمهور علم وداوانی wudu kura miha ko feshmo kurin bismi kiyu maki ena ek macha wajib kame nune hinnamas ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ge
sunnatawge terem himenegenda kamake e magumme mege maananu ebbes halega wudu kono peshmo kunin sunna nukiyashake enu agumme ebbes yokame bejiyamu dukallage nuwana agumme wudu kono peshmo kuriga bismillah e thawabo hodumon agumme masek kurambi adibes ege turum nabiy sallallahu alaihi wasallam ge faraqo ham wudu gule etabawaro adab takin ebe dobo takhum devana kama kam balala mahinga siwa ko kurma nabiy sallallahu alaihi wasallam maki siwa kuru nuata ekelege faano ge anga kuru reet ko beetwa nuata datta reet beetuma warabuda samal kandevi bekale agommenna ekelege faano ge zamana bisnalat kam gawanama mi zamana ala kiyalat kam gawanama reet umuga mi hum beenu koraichi war tafato ge man agommen mi zamanuga reet umattaka beenu koraichi sennum e zamanuga nabiy sallallahu alaihi wasallam zamanuga mistakum beenu kuram waike ennames e zamanuga wes ekelege faano devvi khas samal qawmen nami igeni ekelege faano angafulu reet behetu umattaka komme halatega wes ekelege faano vinames ekama samal kon devva kan awmen hadis utaka balalat kamuga wanama egen ebade ema siwaku ara bahuga migota asri kamuga wanama de kamakan eba ishara kore ekamaki sino gemithilijekin siwaku mehen kiye kamuga wanama e dainguma beenu kora alata kiyaname adi hamme hemme anga saaf kuruma e ungula anguluma bes siwaku kurume eba kiye ehema agommenna den balala mahanga siwa pasu siwa ko dandi ki kihne hunne chekto agumna amako fennane siwa ko dandi gotuga mi fenna ichki as ei dandi kolennu gena fahara ennama es dandi kolos nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman go beenu ko faibawe ennama siwa ko amako mashhur gati gamu beenu ko ichki egahu ge mu hima mu ed naga fakudo kolu mi adala fa alummen yeti dangulma me beenu korani hinnamas bayin halatoga gahuge bay saman nuata gahuge danikolta bis beenu kore komegas nabiy sallallahu alaihi wasallam siwa kurma khas samar kam devi ekale faano emme fahu agut kolgaves siwa kurma samar kam devi kam mennam idin e bol ekale faano maruge damati ga waniko bes ali ge faano ge jeev fuga nuata ali ge faano ge aruga siwa ke vi hindu ekale faano e bagut gaves siwa kan ishara kore bikam Aisyah radhiyallahu anha inguma ga siwa ko nangawa nabiy sallallahu alaihi wasallam debi ehm nikam bandawa mi ubare ehin halat hoga ekale fon kiha waraka ekama samal kan debba fa wanato logoite akhum ehm algum balat kam ga wana masiba hoge matire kama balat kam ga wana ma hadis baspuren ebayen asfa Aisyah radhiyallahu anha ge kiben waridun asfa hadis bani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة لرب سواك كي أنجي نوتا أنجا ريتما با إتشكي أدي هم أهم إيجي سابون سواك ورمجي سابون الله سبحانه وتعالى ركض وديكتم حاصل وجندي إما سواك ورمكي ما تريكم كمنا مي حديث بس فلا باف كم جوانا مايس igen ebade itu hadis ge nabiy sallallahu alaihi wasallam siwaka mistakun henu mattaka no dekam ge bodukum bayan kurabba faibawe ekale faanu ge ummata mikam ge muhimmukam bayan kodeba faibawe imam ahmad rahimahullah riwa kurabba hadis ge wani abu hurairah radhiyallahu anhu ayhum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbiye laula an ashqa ala ummati timon kale ifanu ummatan undu kamakan wa kamaga wanama la amartuhum inda kulli salatin bi wudu hum namadakan abami wa wudu kurma amr kurbi muhe wa ma kulli wuduhin bi siwakin hadi hum wudu ka kuga siwa kurma ekale ifanu amr kurbi muhe hema nikam balwa nabiy sallallahu alaihi wasallam kiha bodu ahamiyat kamitto debba min siwa kurma agum membe mihunge halata mer visnala fiyamum de mihun kare gaum uleruga agum min ange nuata ange anikun avastake ha bodu samal konude agum na fenna be qawta mihun ebbes faraka ekan kama samal konude ekam hema ange wahidwa kam gawana ma agum nikam bada miskitan yakam gabinem segen bay mihun na ba undu kuwe
agum men rode nuhun haretawga bakin khasakum ikan kama samal ka bedenji rode hurikam ga amin sammange anga nuata agum menge detta ritu kurma kyam men na mashru gen ba kame ekam kum bes manan me ma agum men kom me bagutek ga samal kum bedenji agum menge anga dai di chabhet montaka nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadith funarun badalaf kam gawanama ekade gafanu muti almenna mudo kam kan nuwa kam gawanama ekaman amuru korbe korban kamuge waha ka bayan koraba kom yakas nabiy sallallahu alaihi wasallam siwa kurmattaka ahmed kan devbe mimbarum badalaf kam gawanama ekade gafanu muli hayat wa ki hisaba nazar hingala kam gawanama siwa kurma ekade gafanu devbe ahmed kan ingen furtama kam ka ekade gafanu namaz kuram benu medikam gawana namaz kuna kushma puriga siba qurba kamga bayan ben aswabe hama gota wudu kuram kushma puriga ekale fanu siba qurba kamga adi hama hemme rega nidin ekale fanu tedwe jikam gawana ma siba qurba kamga agun hama iwa ka zikur kodima purin denne fada bay qamuto ga mi samal kunu de kam mi eba mi hun nidin tedwe kam ga we namis den ngolo ma baro samal kunu de namis agum men devi rajega alhamdulillah mikama warabur samal ko ndete mihunani me ma algon itunu hama tambe ko lamben mani miskita khasa ko annakam gawana marega nugu fatis namaz ogu tang annakam gawana ma anga rit ko la ngawmaki kare ite be bihunna isfase hawana go hennama sego tang nukura kam gawana ma ebe mihunna namaz go tebe sunda go watan fani meden hema khasa samal ko me denje wagote mi ituru nabiy sallallahu alaihi wasallam siwa pura bi halata balat kam gawana me kale fanu anga ge was nuwa bi kam gawana me siwa kurmam awas be kem wa kamam asa bawe adi hama me kale fanu giya bade wada ganna kam gawana ma emme furtama kam kurba kam ga aisha radhiyallahu anha ari hoga esemu dalwani nabiy sallallahu alaihi wasallam siwa kuruma gindawa kam ga adi hama me kale fanu reganuge qiyamul laylin nimijje kamuga wanamas eimagutuga esekele fanu siwa qurba kamuga adi hama hemme rode hunnawa wagutawga siwa qurba kama komme kos lobet akhon awon baladama hinga itora nabiy sallallahu alaihi wasallam ge adab tabayan ko deba fa wudu ga adab tawga awon baladama itora ekade fanu wudu funhama qurba mottaka irshad ke deba fa bawe egotum إمام مسلم على البخاري رواية حديث جابا وني عن نعيم ابن عبد الله المجمر رضي الله عنه قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء أبو هريرة رضي الله عنه وضوء قربا كاليفان مون فردنبا فأسبغ الوضوء وضوء فرهم قربا ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في الأرض إكلي يفانو دين أكو دونوا إكلي يفانو جي أتوجي مدا حسابا ماتشا هذه هم هم دي أب سبتا دونوا فوق ولم بشيء ماتين حسابا دونوا فوقا ثم غسل ثم مسح رأسه يفوق إكلي يفانو جي بولوغا فنفه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق دفاعس كده يفانو دون بيتمي سبا قرباني يقولون دفاعس دتمي كتتورم ماتين أمسركا دويل بافا مداروني ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ timan kale gefana migota nabiy sallallahu alaihi wasallam wudu korobani ko feni wadagate wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehd widarani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabiye antum al-ghurr al-muhajjalun yawm al-qiyamah min isbagh al-wudu tibamihum qiyamad wahum wani tibamihum ge nikkori matiga nur al-debigan adi hama hemme faga nur debigan wa haluge تبامه وضوء فريها مقرمه سبب باي روايه توغا نوت باي نودان اتوغا بسنور الدبه ادي هم هم روايه گاسوني ميهم سجدكم اولي تمانه كي نيكوري متيگا سجد كرمه سبب بس نور الدبه كمغا كوميگس يترن اوم بدل كمغا وانما نبي صلى الله عليه وسلم قالوا يتر حديث اسبب وضوء فريها مقرمه سبب لبه كنتگي
يقول أبو هريرة رضي الله عنه رواية كفى حديث جواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات تمن كالفانو تيبامهن دكو متوي تيبامهن فافة فهبي تيبامهن درجة الله سبحانه وتعالى أفضلواني كما إله سبحانه وتعالى حضرتك قالوا بلى يا رسول الله هندو إكليفانو غاريه غاتي بي صحابة مدنمني هذه ما نبي إسباغ الوضوء على المكاره تيبامهن ودغو حالتوغا وضوء فرهم كرمه مكاره مي كلمة إنورين جنوا فميج شرحاga vidalwani bain halatten ibada mihunna mudagu halate misalaka fini fem efem beenu kogge mihaku wudu kuran jehujjiyam enia fen jisma mudagu adi hama ehemme fen hunu ejjekam gawana mas efen enia enage hashmalo gunonta wa jisma mudagu hennama es ihalatu guys ena rangala furihama wudu kurumo e fadlu libigenda kama adi hama hemme mihaku balivij halatu guys ena wudu furihama pura kama gawana ma mige tere badigenda kama hadis vidalwani wa kasratul khuta ila al masajid yibami honge faafata fuhabi daraja fulani kama ge tere mi bayan korabani wa kasratul khuta ila al masajid yibami miskitan anneruga gina fiyawatan eregu ta miskitan annak ehma durun anna mihunna yibami hon miskitan kama gawana ma gina fiyawtakan eligin ebade ege sabu allah subhanahu wa ta'ala mi ge daraja fullawa adi hama hemme mi ge faafata eba fussaba إتورا من حديثك أنني وانتظار الصلاة بعد الصلاة إنما أن النماد انتظار قراميها فذلكم الرباط أي رباط قرمكي رباط قرمك دمان علم بيان قربا إمانك مسلمون بيتوك حدود بعد حتى تبيميهم هذا هم ميتاك رباط يمان علم بيان قربني مسكت غاين هيكم التكا مدكوفا إن إنه أي يكمك فضل بولو كم كمك ehbima algon menna mi hadisu enge midi wudu furihamako e samal kadege nanga mi wudu ko fikam gawanama ege sababa kinwata em fadlaki em matwirkamaki enage faafata fohbi allah subhanahu wa taala emi hege daraja ufullawane kama din iturang ummen bala mahanga ituru adabaka nabiy sallallahu alaihi wasallam samal kan devi ikele gfanu wudu kurabi eruga زمانه کی اگم من هم زمانو گن فین تنوس زمانه نو اگم من می زمانو گا سیم یلی بن ور فسه ہے بڑی مشقت تک نوتا اندگو تک اگم میدو وخدا کن جو فین ہودو مٹک ہنما اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانو گا صاف فین ہودو مکی وضو کم ہمبے ما اگم من ارشاد دبنی وضو کرا ہنو گا اس فینم اسراف نہ کرم می دا اگم فین نہ بہ می ہوں اسکو تو کلا ಬೇರೆ ನುವಾ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಕೂ ದೂಪಲ್ದಾಗ wudu ಕುರಂತಿ ಬೇತಂ ಅದಿ wudu ಕೊರೆ ಹಿಂದು ಬಾವರ ಫೆಂತಕ ಇಸ್ರಾಫ್ ಅಗೆಂದಾತ ಮಿ ಅಗುಮೆನ್ನ ಶಾರು ಕೊರೆ ಬಾಗತ ನುಂದು ಬೋಯ್ತ ಕಿತಂ ಬಾವರ ಫೆಂತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಹಮತು ಅಗುಮೆನ್ನ ದೆಬಿ ಕಮು ಗಾಬಿನ ಮಿಸ್ ಅಗುಮೆನ್ನ ವೆಜೆ ನಿಮತ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆ ದುವಹಿಂ ಯಾಸ್ತಾನ ಅಗುಮೆನ್ನ ಎ ರೀತಿ ಫೆಂ ಸಾಫ ಫೆಂ ನುದು ಬೇನ ದುವಹಿಂ ಅದಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಅಗುಮೆನ್ನ ನಿಯಮತಕ ಕುಫುರ್ ವರ್ಗ ಕಮು ಗಾವಾನಮ ಅಗುಮೆನ್ನ ಅತ್ತಕುಂ ಎ ನಿಯಮ بيبك ديومكي كارغا وقمه ابو داود بمي روايه حديث غبني عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض تمنى قصر الابيض قصر الابيض الله سبحانه وتعالى يارهم ادمه ان يمين الجنه اذا دخلها تمنى سورغ بدجكم غوانا ما سورغ كنافرات فقال أي بني سل الله الجنة إيه داري فلاي تبا الله سبحانه وتعالى حضرة سورة يوم من يدشه وتعوذ به من النار أدي نركان سلام متنقى إيه ركات ركما تبا يدشه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ميداروني تمنى نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربانكم على وسيمه إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء تمن كله غفانوغ مي أمة بانه بيكو أبامهم
طاهر ومغا علي هم هم دعا كرمغا حد فانا داويكو هما قلنا إمم بيروه طاهر ومغا وس حد فانا داوي هدي هم هم دعا كرمغا وس حد فانا على دانا بيكو تمن كده فان غمتوغا وانه එහෙන් බීම අල්ගොම් මේ මීකම සමාදු කන් දැන් බී මේ මීහුන් ගෙතේ අවම නූ මට්ටක අවම මසේ කුරාම් බී එබස් හාලග්ග නියු මෙච්ච තනවසුමුගේ මානෙන් නු අල්ගොම් මෙන් ඒ නියු මෙච්චක ශුකුරු වෙරි නූ මෙන් අදි හැම එහිමේ ඒ නියු මෙච්චක සමාදු කන් නූ දිනු මෙ ලෝබෙත අඛුන් ඉතුරන් අවම මෙන් බලාත්කම් ගාවානම අද්දෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද කොයස්මනි වුදු කුරම් ෆිෂ්ම කුරියගා අද්දෝම හිම ඉතුරු හදිස් බස් ෆුලගේ ආස්වාවනි نبي صلى الله عليه وسلم وضوء صفة الدوام زيد بن الأنصاري عبد الله بن زيد بن الأنصاري يواقف حديثك في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفى منها على يده فغسلهما ثلاثة نبي صلى الله عليه وسلم وضوء صفة الدوام عبد الله بن زيد بن الأنصاري عاصم الأنصاري بدارواني مي دكا دبن النبي صلى الله عليه وسلم كنت قولي وتقدم إكده يفانو وضوء كنا فتنو قوليغا فين ننغوا إكده يفانو أتن أروبا تنفار أروبا أدونو كما مي وضوء واجب توغ تيرين همينيغن دا كمنو إلمر ميداروني أي تيرا دومكي مي أغن كورين دنبي آيتوغ تيريغس همينيغن نوا كم بيما إي دليلوغ مچا نو تيغ مچا بوروي نما مي وضوء كنا فشمو قوليغا أدومكي sunna kantago tereng himenigenda kamakkamga hennama sunna kantage kama munikkamga avinemes kurindenne fadan agumen samala kon nudi dukolna be kantake nu agumen ekinkamataka farwa terikam bahatta be kankam mikankam kes itoram agumenge potaka nefe dom nabiy sallallahu alaihi wasallam ekle faanu amal fotu mu'min fenna moti muno domo kuriga angaya nefe doma adi hama ehme ekama amor kurabba argum minna batam ummenge bay hadis tak burawe ilmari midalwani aga doma nefe domaki wajib kamekkamuga adi ane bay ilmari midalwani ei sunne kame gotuga hennames boda buraweni mu domo kuriga age nefe domaki wajib kamotere bane kamekkamuga ehe margum men wudu kuran pa shayaruga addoma fahuga nefata angeya nefata penda nefata angaves doydommi wuduge wajib tawge tere himene kame hema argumen samal kande yene ameke nange kannu fendani etenda yaruga effaharum fennode defloku wakamuga wanama e de fenakum ves enage angesha nefata tennumaki maslanu ennames nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sifa furta wudu kurabi sifurta balatkum gawanama ekale fano pennan penun nangafa angesha nefata fendabba efen beru kore vikam menna enge midani bitonam balatkum gawanama de beenu kogem tumbulite binawal mis ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawa adab terege himine kame nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith basfar gawani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخلل الأصابع تمامهم ولو كركم غوانما أتم تمبلي بينوالاشا එහෙම තුඹුලේ විනවාදෝ මේ සමාදකන් දෙන්ජේ ખાસ කම බයි බේෆොන්නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකි සිබසපාගේ ගොගොතම් සුද්ධවාපවා බයි බයි බේෆොන්නකි තුඹුලේ වර බෝක හොන්න මීහුම් අනේ බයි බේෆොන්නකි තුඹුලේ දිකුරු කමුගා විනමස් තුඹුලේ දීගොම කම්කොලේ තුනිකො හොන්න බේෆොන් එහෙම මේ ගාවුම් මේ ෆරක දෙනගන්න ජෙහෙන් tumbuli boko honna befron kam gawanama mono donneru ekikecceka mono domum fudena ennama estumuli tuniko honna mihun khas samadakam den jehene tumuli teriya fembalto yagin kuram he mono donneru ga mono ga moni ekko fen jehene he fen jessun ei samadakam den je kama ennama bo tumuli honna befronna ingiri etere tumuli etere duma fauga vinama rumaki sunne kanto ga teren kamuga ilmarin bayan korabani itu kamuga lobet akhun arumen balala fikamuga wanama nefata fennuma fauga nota fe nefata fennumuga boda nefata fennu mis nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihum asfawa kame ekale yofano ge irshad fulega miwani
يا رسول ني لقيت بن صبرة رضي الله عنه رواك فادسوني قلت يا رسول الله إكليفان مدانني يا الله رسول أخبرني عن الوضوء تمنى وضوء داس قد دبها نوت وضوء مغنى دباشة نوت وضوء بيان قد دباشة قال أسبغ الوضوء تبا وضوء فرها مكراشة وخلل بين الأصابع هذه دياتون تمر تربد مفوقة وتمر بنواشة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما تبا رودا نونا كم غوانا منيفة بدو فندا එකමුග බුඩ සමාද කන්දේශේ එහෙම රෝදය උන්නකම් ගවානම නීපත බුඩ පෙන්දාත්කම් ගවානම නෝෂගොස් එතර බණුමකි ඒ ෆුර්සත එක්කම බීමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඊසාම خبر දෙවවා හමනි රෝදය නුන්නකම් ගවානම එකම සමාද කන්දී බොඩ නේෆේ සාෆ් කුරුම අදි හැම එහෙම ඊතුරකම කම බලාලත්කම් ගවානම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහුන් ආස්ෆයි බවේ වුදුව සමාද කන්දේ ಬೇಕಲೆಗೆ ವಾಹಕ ಇಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಓದು ಐದೆಬಿ ಖಾಸ ಸಮಾಲಕಮಗೆ ಸಾಬುಂ ಸುವರುಗೇಗ ಹಿ ಕಂತತಗೆ ಖಬರು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಖಬರು ದೆಬ್ಬಾ ಫವಾನಿ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಏಗೆ ಇತುರ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಲಫಕಮಗ ವಾನಮ ಓದುವ ಸಮಾಲಕನ್ ನುದೇನೆ ಬೈಕ್ಕಮಗೆ ನುವತ wudu ಸಮಾಲಕಂ ದೇನೆ ಖಾಸ ಬೈಕ್ಗೆ ಹಾಕೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವಾ ಇಬವೆ එහෙම ඉකලේ පාන හදීස් බස්ෆලක ගවනි wala yuhafaz ala alwudu'i illa mu'min mu'minukum menumi wudu'a samalaka nudena nuwata wudu'a rak'ate nuwana එහෙම ලොබෙත අඛුන් අල්ගුම්ෙන් හියෝකන් එදේකම ගවානම wudu මතිga දෙමි හොරේත මසය කුරන් ඉබජෙහෙ අද හැම එහෙම එය ෆෞගා wudu kurma fawga wudu ke du'a khasa samarak madinu mi sawmen kuran jene kame nabiy sallallahu alaihi wasallam ke fara purun asfa wa hadith gawani ma minkum min ahadin yatawadda fa yuhsinu alwudu'a thumma yaqulu hina yafriq min wudu'ihi mi hako wudu furihama rangala kofa adiya fawga wudu kon nyuma akuga أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله مهن كيافكم غوانما إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء دعاء كيافكم غوانما نبي صلى الله عليه وسلم خبر مدبني إينا يا سورجيج أقدر كل ويجن دانكم غا أدي إينا بين أندركم ونمو فرصة إميهك لبيجن باكم غا هميما wudu nimejje kam gawana maagum samalkan dembi wudu duha kurma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge fara polum wudu ge etabba war duha taken asfa bave hemima dasfoi komme rangal duha kiyume bis fudene adi hama hemme argumenna mi duha ves kiyumaki edegem ba kame hema khas samalkan dembi argumen wudu duha kiyuma e fauga wudu en awad vejje kam gawana ma wudu ge derakwen aumen ada kur mis nabiy sallallahu alaihi wasallam ge fara purun afawa muhim kame almu kurin den nabi hadis nuwata ishara kuri hadisa mi hisabum mi annani bilal radiyallahu anhu ekale gefanu feni wadagen ne kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam khabar debbani hema imam bukhari muslim riwayat fa hadis ke merani abu hurairah radiyallahu anhu ge arihun riwayat fa hadis anna nabiy sallallahu alaihi wasallam قال لبلال عند صلاة الفجر فتسنا ماذا فوق بلال غفانا من النبي صلى الله عليه وسلم إشاركم بدلوني يا بلال إيه بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال غفانا إسلام فوق كربي نماز نوتا كربي إمي رانغلو هيوكم تبابرو هيوكم غواهك بلال دباشي فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة أما كشر تمن كليغفانو جي فاهم كلو سورو جي تيريغا هيغا نوتا إيجي حركاك غارو تمن كليغفانا إبيجي قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي إهما بلال غفانو كنت كربا غوتكي كلي غفانو طائر متكا wudu kofikam gawanama iya fahuga ekale gafano namaz mi kurabani hema sunna namaz mi kurabani ege sabu ekale gafano
suwaruge deuma mage fahibi kamuga migen argumennam ingen medani ehema argumennam mi hadisum bainman midalwani migen mi hadisum badalil kodde binaluge faanaki suwaruge ge ahulwari kamuga adi hama ehemme nabiya sallallahu alaihi wasallam ekade faanuge ashabe kolunna patis nama da fahuga ekade faana fenivada gen kamuga awanama erege nidin ekade faana fenivada gen kamuga awanama erege nidin uwa fene ege wahaka sahabe kolunna bayan kodde ba kamuga ema ekade faanuge aamu ademi patis nama da fahuga ekade faana fenivada gannawa uven fuluge wahagata mista kunna baya kodden komme gaslogote argumenna hisabu egen medi bawaro adabutake sun wuduba wulegotum bismi kiyuma adi hama hemme wuduwa kurin siwa kuruma derogate namada kuruma wudu duwa kuruma nihingos bawaro adabutake argumen khasa samalukum dembi ikantattaka samalukum dirma wudu kurakam gawanama mi sunnatan hasil kuruma adi hama hemme miya gulifawa wajib taka samalukum dirma duai ke Allah subhanahu wa ta'ala argumen emmena bes furiha meya argukan to kurumuge ho tawfiq devum adi argumen naki mi ramadan mohoge baraka hasil kura baikam ga lebum adi hama hemme mi ramadan mohoge roda hegotuga ifa baikam ga lebum adi hama hemme ri argukam hegotuga kura baikam ga lebum هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته